तो भाई लोग सब ठीक, आपका देसी लौंडागिरी एक नई वीडियो के साथ। तो भाई लोग आज मैं आपको खासी ट्रेडिशनल वेडिंग दिखाता हूँ, आइए भाई लोग। खानु भयो? यूट्यूब में डालेगा तो भाई का शादी देख रहे आ रहे तो भाई लोग शादी का वीडियो तो मैंने लिया, लेकिन पूरा नहीं मिल पाया, चर्च के अंदर नहीं जा पाया, बहुत सारे लोग थे। तो जितना भी आप एंजॉय कीजिएगा मेरे वीडियो को। Yo
kulai pi moro ibai ibai pasti dap nak jingkaman but nak jing semua ibu try kan mah bula aikat ni kasini nam tahu para jonga bu poi nak buram nak okor nak kemat jing ni sama junglai tengah semua sikat di baik di perlok jonga boro di belaiwan di payung asem jonga nasnong na cengai na jan but polisi hajar mu ya PUI but nang bulam ka jing duai bak na makaying kasem juki kan nang tei susu kan nang yai ka jing pa bak na ya tang tahi polisi भाई का शादी है दिल से हैप्पी बर्थडे लाइफ जियो 1007 और भाई का भी शादी होने वाला है अभी सुखी सुखी जियो भाई एंजॉय करो लाइफ मेरी तरह ना जिंदगी मेरी तरह ना सुखी सुखी जिंदगी सुखी सुखी हम लोगों की तरह ना हो बोला Aku ka yin ke ki kan jai. Ka jing berku jong nokri untungi ka Jesu. के गर्ने अब खाना खान जाने अब गर्ने बारीको बारेमा भन्नु न कि बिचारा के गर्ने त छोरा हो के गर्ने हैन Ta ko be ka lia jong ata. Sku aku punya ka mek kapat pakai kia. Tahu kayak nah nih. Im dah boleh ra. Apa? Jadi stay kerbe kita sia. Ya. Kerbe kita stay. Tem tasni te dan jing thot dan jingi. Saya boron saya bagi punya kamera punyang. Ta kena skam punya ka mek kapat pakai kia. Jadi dan angkat lang jinam. Angkat tai. Abiang itu. Ang Pi. kali kan Em syuang bet kan ban ayo it's your day te kay fikwa ongen. Sipang armut kan. Langsung nak mana? Datang lah dong sa vlogs mangino sa subscribe Teh, wis ngau kumnom tas ngi. so kuman hina mala lap slam kan gepor nandu bang engagement Oktober ar pulai te laran ar banai tasngi atam ar banai te so kuman sya mal lai dan lang tu slam steng lai dan lang mo adi ke dream hi jongi ban poy kan ke singi bat kala urloy kita yang ngi play mo kata bar khaj ka ba ulala ban poy yang sini ke kan ke singi malam day ka bor jong utengit nginum la yang ai play Jesus Christ ke baro ka ba ulai lam len tiang ni dahing dan ni Tah. Congratulations. thank you thank you Apa video ka?
Hey!